Ibizo lami nginguDorothy Molly Ndlovu. Nginguseneta weBulawayo Metropolitan. Yikho lapho engikhona iBulawayo yonke ibhoda yona ngoba nxa nginguseneta city metropolitan, it means idorobho lonke ngikilo. Bengilapha eHarare ngilanda i-workshop eyabomama. I-workshop leyi ngibona ngani incede entweni eziningi kakhulu, ezinye ebezingihitsha, kodwa ngemva kokungena insuku ezimbili kunenge engikuzwe kusolveka ngoba kade abantu kade bekhuluma izinto kanye ezingane zihlupha omama, lezi sigwenxayo sehluleka ukuthi siye phambili njani. Engikubonayo kakhulu ivila laba abantwana abancane abafisa ukungena kuyona leyi i-field ye-politics. Abanye bebethikaza, abanye bebengena ngenhliziyo ukuthi thina siyasala yeyo abadala. Ukanti-ke sibili kubaluleke kuhle-ke namhla ukuthi abadala bayibo abacenta indlela, becentela abantwana ngoba abantwana babe bengayazi indlela. So abadala nxa behamba phambili babe belungile njengoba bona bangena ku-politics, bengene bengalalwazi olukhulu, bangene ngenhliziyo zokulwa, bangene ngenhliziyo zokufuthelana. Kukanti-ke ku-politics lakho ngaba njalo kwesinye isikhathi akulalutho oluwinayo. Uzobuya futhi kwesinye isikhathi lakho ngaba soft kakhulu. Kuyahlupha, kuyamela ube soft nje, kodwa lanxa ubeka izinto zakho ungazibeki ngolaka ukwenzela ukuthi lwana oyabe ukhuluma laye angagcine ese-reacta ngendlela engayisiyo. Kube labanye abemzini, omama abavele emzini kwamanye amazwi angasiwo wethu weZimbabwe, ukuhlanganisela Nigeria, Malawi, Kenya, Lesotho, Zambia, amanye nje amazwe athize. Kukhanya nje isikhalo sabomama abahlangana lazo kuma-political parties abo siyafanana xathu, akula lapho kulomehluko khona. Yikho kusinika isibindi yabomama ukuthi sikhuthazane ukuthi asiphushenini. Into endabisileyo inkulumo evelele ku-former president uSimjulu. Uthe ungabona ibizo lakho lingekho ephepheni laphezu kwetafula, kutsho ukuthi wena nguwo yabo uyimenyu.